MC kuni bingelela lonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga ke uNkulunkulu nami losangiholile endleleni lenze ngafika la enkonzweni egameni lenkosi. Haleluya. Amen. Nguye ke baba eNgwenya lobhaliwe la kule service number 1. Ngiyethemba ukuthi babekile bazalwane kulemhlangano lebenkiwo wemango bazalwane lebo kudzinga uvele ungidzinga kakhulu ukuthi ngedlule kiwo umkhani ngitawufika la enkonzweni. So ngiyambonga ke uNkulunkulu kakhulu ukuthi sengitha nami ngiyagijima ukuthi yeva ukuthi hayi incingo yakhala ukuthi inkonzo phela wasesazi ukuthi nje emsana bangambuka sakhe bafaka yena. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Hayi senikhona ke kude lebonakele senikhona bazalwane egameni lenkosi. Ngiyakholwa ngisenzisiwe. Ngiyamthanda Jesu kakhulu. Ngiyamesaba kakhulu uNkulunkulu empilweni yami yonke yokholwa. Ngiphila nokumesaba uNkulunkulu bazalwane. Ngiyathi ukuthi ngisesengaleveli nganemahloni lama ngalisako ngihluleka sokukhuluma phambi kwabantu. Bathi ke dajika lentilo ngalela kubantu alifakeni. Hayi emahloni asale nje. Asase emahloni wanekinje. Ngeva ukuthi emahloni enda umoya ongcwele ndohlomisa abantu abasha. Wena umoya ongcwele ungakhona ukusebenza. Umuntu emahloni nalevangeli umoya ongcwele lo la kuwe awukhona ukusebenza. Uyafuthelana ngoba wena awukhona ukumnika lethuba kusasebenza unemahloni. Funa namahloni kwele njani na? Thatha banikija. Amen bazalwane basekhona. Ya, wena usale umbani lokubangiwe kwakho noma uhlabela noma ngalendlela wakhiwe ngayo uNkulunkulu demukele. Ya demukele ukuthi uhlabela noma uhlabela uvele emalakaya noma imbumo ibhekele akunankinga lo. Amen phela bazalwane. Yamazi ukuthi ngiyeke thina ngifakazela bazalwane ukuthi uma siworship asihlabelele akufuneki umuntu otawuphatha vaselina. Lo daza hlabela asadonsa umlomo so. Ngimtsaya kakhoshe. Koshele kuthele. Laba siko kutobukisana usisembusweni. But slow worshiper sijumise uNkulunkulu. So ngalendlela lo ngiyo noma nyembethe iyaphuma noma kwendekani demukele. Mhlabele ngaleyo ndlela. Futhi ungabuki noma ngathi timeta bangakubuki noma bakubuka timeta bangabuki ungababuki wena. Amen phela bazalwane. Siyabonga bazalwane asithatha kakhulu ngangene endzabeni lengiteliyo nami bazalwane. Bazalwane bathi ke kufanele sikhulumisane la ngendzaba yemthandazo womuntu lomusha. So sike ukuthi umuntu lomusha kufanele ukuthi athandaze. Haleluya. Angathi noma sibeka kahle lesicelo senu ngathi sibhalwe ngesingisi mana ngitele program. Prayerful you person. Yeah. Ngathi sikanjalo. So ke hayi awusakho ukuthi bazalwane sisicathululeke ukuze uNkulunkulu asesiphe khona lapho. Amen. Ngingayidlalela asicaleni vele indzaba tethu lapha kwencwadi yemaHebheru. Hebrew 5 ngomfundelako nje lafunda verse 7 na 8. Asasemhlabeni Jesu wanikela ngekuthandaza nangekunyuza nangekukhala lokukhulu nangetinyembeti akhala kulolo nemandla ekumsindisa ekufeni wevakala ngenxa yekumesaba uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Manje bazalwane kunaleyo ndaba ukuthi ke sila umuntu omusha kuze akhona ukuthandaza. Funa athi lokuba khona kwakhe la ebandleni laJesu kungemthandazo. Wekuqala
nje bafuna ukunderstand ukuthi kungenxa yomthandazo kuze kube khona mina naye ebandleni kwathandazwa. Elekude lokakwenda kule evangeli la Jesu ngaphandle kokuthi uthandaze. Ngoba le akuyi ngetikhwepha, akuyi ngemandla emuntu, akuyi nokuthi wathi kangakanani, but kungenxa yemthandazo. Lithi ke Jesu yena uqobo lwakhe asela emhlabeni. Watinikela. Awuphinde sisi. Asesemhlabeni Jesu wanikela ngekuthandaza, nangekunyuza, nangekukhala lokukhulu, nangetinyembezi. Ukhalalani Jesu kwandenjani uNkulunkulu? Ngoba Jesu uyindodana kaNkulunkulu enekuphela kwayo. Ukhalalani kwandenjani tinyembezi tifunani kuwe? Ufuneka ukuthi ube nelihlobo lebantu lolutawuphile emhlabeni, luphile impilo lefanele ukuthi iphilwe ezulwini, ngoba impilo yasezulwini bayiphile nayo emhlabeni. Lithi-ke watinikela Jesu lapha athandaza. Lokhu sifundzisako ukuthi-ke sonke thina lesibalandzeli bakhe ufanele sinikele ngomthandazo. Haleluya. Ufanele sithandaze ngaphandle kokuthi sithandaze sitawuphila etiphosiswaneni tenyama, noma sitawuphila ekungathembekeni, sitawuphila nokuthi singamesabi uNkulunkulu uma ngabe singathandazi. Amen. Umuntu lomusha longathandazi utawuphila ngekungamesabi uNkulunkulu kulo mhlaba lo. Utawuphila ngebutsotsi, utawuphila ngekukhwaqela, ngenxa yokuthi wena njani na akathandazi. Lesi-ke Jesu watinikela, akasibuke la atinikela khona. Incwadi yaLuka 22 verse 41 na kuye 46. Akasibuke la atinikela khona. Lokusho thina sonke kufanele sikophe kuye. Njengebalandzeli bakhe kufanele sikophe kuye, nathi sitinikele ngemthandazo. Enoma ufundza edulo, bantu basedulo ngifuna kukhotha nje abe munye Daniela. Lithi iBhayibheli abetinqumele emala tikhasi tekuthandaza ngelilanga. Lithi bekaguqa kathathu ngelilanga athandaza. So umuntu lomusha lofuna ukuphunyula kulo mhlaba lesiphila kiyo kufanele atinqumele atibekele yena sikhathi ngelilanga, kuthi ngelilanga ngifuna ukuthandaza kangaki. Ngoba kunenkinga nabanye bethu bazalwane bakhotha ukuthandaza ngesebalanga. Avuke nje umuntu nje nombuzo kulokuthi so wambili umsebenzi uyaklina wenda lo. Akenijani la? Akathandaza. Lisi-ke Daniela betinikele naye akanqumile ukuthi-ke kufanele athandaze kangaki. Lithi ngelilanga bekaguqa kuze kube kathathu. Kwathi noma sokufika simemetelo sokuthi lapha kufanele baguqe kule ngosi leyo. Lithi iBhayibheli waya yena ngalesikhathi sakathandaza waya wawuthandaza. Bamkhanda thandaza base bamceba bathe nangu Daniela uyathandaza lapha kanti usithi uMosi wathi wonke umuntu ufanele kulamalanga athandaze yena. Lokusho umuntu lomusha udzingakile kusathi nqumele yena kuthi kahle kahle ngifuna ukuthandaza kangaki ngelilanga. Na Petro sinawufunda lisi Petro lekhalehlela siyeti lapha yana batamtshela ukuthi Tabitha so shoni. Lithi nakehlela siyeti lapha yana abona umbono. Lithi bakuhora nani na lemthandazo. Lokusho wonke umzalwane kufanele kube khona la tinqumela khona kufanele ngalesikhathi lesiyothandaza. Amen. Enda uyakhuphuka uyehlane noma ungene endlini uvale umnyango uyathandaza.
Leti kube khona ngesikhathi efunumela so lesikhathi lesi dzika ukuthi ngiyothandana. Lisike Jesu wabetinikele. Ake sive ukuthi ke abantu atinikele njani ngokulo 22 Luke. Kodwa yena wesuka kubo waqhubeka libanga lelingaba ngangemjikjelo waguqa phansi wathandaza wathi babe nawuthanza susa kimi lenzebe yelusizi noko kungabi ngensandvo yami kodwa kwenteke insandvo yakho. Qhubeka ku 6. Ingelosi leyayiphuma ezulwini yefika kuye yamqinisa inhliziyo yakhe yayilusizi wathandaza ngekuqiniseka lokukhulu titfukutfuku takhe taze taba njengemathonsi engati athonsela phansi wesuka ekuthandazeni wabuyela kubafundzi bakhe wabakhanza sebalele ngoba bebakhathateke kakhulu etinhlitiyweni tabo. Wathi kubo nileleleni vukani nithandaze kuze ningangeni ekulingweni. Lesike wanyomuka yena wahamba nabo lokuya entsabeni. Batafika entsabeni wena njani bazalwane? Wamonuka njengemjinjele welitshe. Wahamba wena kunesikhathi bazalwane ufuna sithandaze khona sihlangene siyigroup kodwa kunesikhathi ufuna unyonguke khona. Ngiyangiva bazalwane. Khona sikhathi ufuna wena wedwa unyonguke. Lesikumbi unyonguke uwedwa yothandaza. Amen phela bazalwane. Ngoba ngalesinye isikhathi nawuthandaza bazalwane, ukuthandaza bazalwane. Nawuthandaza lesicumbi ufuna uthandaze nebantu abanenhliziyo enjani na? Lehlambulukile. Ngoba uNkulunkulu nomthandaza, okuqala into la ibuka. Ubuka inhliziyo, abuka ingqondo. Bese umuntu uyamvusa njengokuthi uphatha kwakhe. Ubuka inhliziyo, abuka ingqondo. So ngalesinye isikhathi uthi Paul kuTimothy bohambisana ukhuleke nebantu abanenhliziyo lenjani na? Lehlambulukile. Singaba bangani sihambisana la kungaba kupita ukuthi ngalesinye isikhathi uthina wena wethu nyomuke. Singevana ukuthi hayi nangenela abantu emthandazweni uma sikhacele nabantu emthandazweni kuba mnanzi vele lapha nangithi ngiyaphakama naye wena njani na? Uyaphakama kodwa kunesikhathi ufuna wena wethu wena njani na? Phuma yomuka. Yomuka yothanda. Lisika Jesu nakabuya ukhanza kwanele. Uthi hawu milele. Ngoba kunelwa lebayidliwa nguye nabangakayiva labo. Ngiba mkhuluma ngezinyomuka kunelwa lo uyiveka lesiye isikhathi uvele into impanzetela ngalesiye isikhathi wena wedwa noma ungamcela nomunye lakeka yive le. So iyabida ukuthi wena bese wena njani na? Phuma yothandaza wedwa. Hamba uyehlala. Mina ngenyuka nje lapha eWaterford sikaba lesikugudla sana. Ngenyuka shiye lapha ekhaya. Wahawela banganyela wase ngibonga sinawe emthandazweni sokuhambe la. Ngabo sey bathi ngiyatafula kumdose lapha kuyeyukela lapha la entsabeni. Amen bazalwane basekhona. Lisike watinikela Jesu ngemthanda ene kuze bazalwane uve mnanzi kaNkulunkulu uve ukuphumana kaNkulunkulu kubinda wena utinikele wena. Awona phela bazalwane sisonzile emasondweni ukhonde uNkulunkulu ongamuva uNkulunkulu omzala. Ubona umzala ashumbana lapha ashushwa ngumoya wena njani na? Upholile ubanza njengempulo yenje. Awumuva uNkulunkulu uyamangala uze bathakaza bethi hayi sesiziniwe bobantu abasiphaphelayo. Yini indzaba na akayiva lento lakuye. Kanti lento le yaNkulunkulu ifanele sonke sife. Fanele sifile bazalwane. Nalo yamuva loNkulunkulu akabuye. Efe. Manje kupita ukuthi nawukhuleka unyomo kube wedwa.
Hlambulule phambi kwaNkulunkulu wethu enduzahlambulula kahle. Ngawedwa utawukhuluma konke. Kanti masisonke la nawukhuluma ngisenkonzo engabuya ngiyiva ibani bani. Utawuzama ukukopela. Phuma bisika Jesu waphuma umabuya. Wakhanda balele. Wasawubilele. Ngoba bangayiva lento lemekayisho. Ngoba bisike kwanikela bazama. So thina ke funa sibe nabo ke understanding ukuthi vele siyibandla la Jesu nathi kufanele sihambe khona la. Emthandazweni. Okay, awuya Genesis. Genesis 3 verse 1 to 6. Sibuke lapho. Kuthi lo mthandazo kahle kahle wona. Kuyadzingeka ukuthi uthandaze but kuyadzingeka uhambe phindze nekudla usewenta njani na. Ukuyelela. Nayo kwenkozo lelikhulu ke kuyekela ukudla. Ikhulu kakhulu bazalwane. Ikhulu kakhulu. Ofuthi sisi. Uwela kwemuntu esonweni. Inyoka yenye kucili kwendlula tonke tilwane tesiganga lebetentile uNkulunkulu simakathe. Yathi kumfati, kodwa ngempela uNkulunkulu ushito yini kuthi ningadli noma ngusinye nje sithelo setihlahla letisensimini. Umfati waphendula inyoka wathi, singadidla tithelo tetihlahla letisensimini. Ngaphandle kwesithelo sesihlahla lesisekhathi nensimu. uNkulunkulu uthite, ningasidli sithelo sesihlahla lesisekhathi nensimu. Ningasithinzi nekusithinza, kuze ningafi. Inyoka yathi kumfati, ningeke nife. Kepha uNkulunkulu uyati ukuthi mhlazana nisidla, emehlo enu ayavuleka. Bese nifanana naNkulunkulu, nikwati lokuhle nalokubi. Ngakho ke wathi umfati kube abone ukuthi lesihlahla sasifanele kudliwa, nekuthi sasibukeka sisihle, nekuthi lesihlahla sasifanele kumhlakaniphisa umuntu. Wakha kulesihlahla wadla, wanika nendvodza yakhe, nayo ya. Manje lebulandzile la kule verse bazalwane. Ngilande ukuthi sono sangena ngekudla. Ubambona umzalwane lothanda kudla sonke isikhathi sithi singaka umfana. Wesika moya uyehla. Uyakhuluphala kanyameni abengawakudula. Nabafika ekhaya bathi hey wazi uphila kahle nabo Dabo lenkosikazi yethu wathi lamankosi uphethe kahle wazimko abangaka. Kanti bambulala uma kamoya futhi uthi hayi mina ngilungile kube kwaphane wena uvela ukwaphana bathi hawu kwenzekeni uphathe njani wancipha kakaka. Kanti lapho uNkulunkulu kanjani na akufuna khona ngoba lesono sangena ngalokubhimbizela. Ophimbizela bazalwane. Lesikhala uphimbizela we. Lo mntwana ekhathi lekazi kamoya uyafa uyancipha. Kungcono ukuthi unciphe ngala nyameni ukhule kuphi na? Ukhule kamoya. Lethi-ke lapha wakha lo wanika kale ndoda badla bobabili bafa emoyeni. Wala lebulandzile ke la uthi-ke uma lenyama ungayinaki uyiganzaye utawukufa emoyeni ngeke ukhone ukuthandaza. Kunebazalwane abangakhona ukuthandaza namathi asingene inkozo yifasting. No, mina ngisakhona. Akasakhona vele. Lokudla wadla lento yagcina ingene emthanjeni njengabo Adam na Eva. Yaba kuphi na? Akasakhona uzinda lomzalwane. Ora akasinanze uMapostle Paul la. Kukhona into yokuqala sisuko 9 verse 27.
sibe ukuthi uthini lo mtimba lo muwona nosiyise sogwini lenyama ebeyakhula lenyama lo muntu wakhona mkhandane ngani umkhandane zondo nomusothela inyama kanti lo mthandazo uyakhona lokumthoba lokumthobisa umthandazo uyamehlisa umuntu athobe noma ngawuphakeme kwani umthandazo wena njani yena na singazi water pass funza kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ngiwuganzaye ngiwende sigcili kuze mine lengishumayela labanye ngingenawo lahla funeka abazali abantu abasha labantu understanda lo kuthi njengoba sono sangena ngekudla funa lo mtimba lo nguwende sigcila ukuze ngikhona kuphila impilo ekholwa ukuze ngikhona uma ngisimile ukuze ngikhona kumela uNkulunkulu funa lo mtimba lenyama lengiyigcinayo elebona bethu inkinga ngoba sonke isikhathi bahlala balungele umuntu lo musha uhlala kanjani na kalungele umuntu lo musha sonke isikhathi akasafana nomuntu osashadile ngoba osashadile sofuna applyele kuze manje kuleli langa lendawo phela ingene enkosweni kanti lo uhlala kanjani na sakalungele ngoba nje noma sisuka la nakathi ukhuluma nakathi manje noma yathi kusasa athi umoya athi ngenela two days uyangena lo mtimba ufuna ukuthi uganzaye ungakawuganzaye lo mtimba ngiyakutshela ngeke ukhona ukuphilimpilo ukukhona amen ngeke bazalwane ngeke ngabe siyayengana ngeke ukhuni kuthi kaPaula naye amapostoli wethu thina betive amfundisi wethu uthi nami lo mtimba ngiyawuganzaya ukuze kuthi mina lengishumayela labanye ngingalahlwa mina ngoba ndekushumayela wende njani wena na sambe sezulwini thina kushumayela wena wende njani lahliwe ngenyama lenyama inenkani ufuma impumulo na uthuthele fuma ngani na ngathi kumshifa ufuma impumulo na ukwatile funa babinze abantu bathi bisene imali semnathisi ubetho wehle utawehla kwanjani bazaba lenyama ngiyo lelelwa lenkinga lenyama yangenwa lekwada na Eva lesono sangena namthanjeni sahamba nalomthambo kulukhulu ukuthi udathi sita njani kulukhulu ukuthi wena udathe kanjani kodwa uma sokholiwe unaJesu iganzaye lenyama zila ngena kuphi na ngene emthandazweni noma ngabe soyehluleka kubamba le dry phela zama ukuthi ulawulathana sejuice noma udle ma apple but kube uya kuphi na emthandazweni kunalo sohlale uthithele ngalabanzako ngifela ngisakho zama ngani na udle ma apple unathana sejuice kodwa ubungena kuphi na ngoba lenyama ngiyo lalenkinga bisike bese usikaPaula ngiyayithanda kenzela lapho sizawuphinde uliqale futhi kodwa umtimba wami ngiyawuphinzetela ngiwuganzaye ngiwende sigcili kuze mina lengishumayela labanye ngingalahlwa ngiyawuphinzetela ngiwuganzaye ngiwende sigcili angiphinze bazalwane ngiyawuphinzetela ngiwuganzaye ngiwende sigcili lo mtimba Paula phela bazalwane bekashumayela lokufunda nje emabandla ongadaleke ngayo ngoFesu ngoKorinte ngobani bani bekenda philo lepinkulu
La umbuka nje njengathi namhlanje bangashumayela namhlanje ushumayela njengaPaula ungahamba udodomele so kude longaphinza ufuna ukulalela. So phakele uzombuka nje lamoba ndonke lo adale ngwani na. Ndangisela ngithini. Yini kina la mlenyama nomtimba ufuna ukuthi base uyakanzanywa. Uende sithi utohlala wathi ukuthi hayi abuyi namandla ami abayi ngazikhwepha kodwa kuye kaNkulunkulu. Amen. Uthi Paula ngiyawukanzana so umuntu omshaka othandazana ufuna abe kanjalo awukanzana umtimba ungahlala inyanga yonke lo mtimba ungakeli njani na le nyama itakuhlula inyama phela le bazalwane esikhuluma ngayo lento le yahlula boAdam na Eva le labantu abathembile uNkulunkulu ababekile sibina siyithi lize bekahle abahlola nje athemba ukuthi labantu laba ngibabekile ukuthi batawubusa kodwa yenta njani inyama yabehlula manje thinele ngubani wena wena ngicabanga ukuthi ngeke kwehlule wena uhlakaniphile naAdam wena uhlakaniphile naEva amen phela bazalwane uthi kaPaula ngiyawukanzana ukuthi so abantu abatakhona khuleka abantu abasha bana kufuna ukuthi bathi nqumele bahlele uthi lo mtimba ngifuna ukuthi uhluphe lo mtimba ngifuna ukuthi uganzaye ukuze intando yaNkulunkulu ibonakala. Hallelujah. Okay, ake siye kuPetro. Angasibona isikhathi sami bazalwane. MC bosita ke isikhathi. Asiye kuPetro oqala sehluko 2 verse 11. Bathandekako ngiyanincenga njengoba nihambe nalabendlulako kulomhlaba kuthi nitikhweshele tinkanuko tenyama letilwa nemphefumulo. Philani impilo yekulunga emkhatsini wemahedeni khona kutawuthi noma banihleba ngekuthi nenda lokhu kodwa bathi bangabona imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu ngelilanga lokubuya kwakhe. Sithi bayethe kuwe somandla aisho
sekona kube inzando yakhe kulesikhashana lelizwe kodwa mina angisiwa nakulelizwe. Amen. Jesus. Asibo balapha abazalwane. Sonke sisibo banalelizwe. Noma nini weba usawo abantu banyamalele bambili. Lokhombisa ukuthi sisibo bana singawenda emaplani ukuthi hey kulomnyaka wethu ndawenda nawo lithi Bible ukuthi lwanyana njako phela akusi right lo. Akusikahle ungawenda ngoba but kona akusikahle futhi inkosi mayivuma. Uhambise embili lo. Akusikahle ukuthi hayi ndawaka indlu ndawaka stairs ndawenda nawo ngithenge imoto ngithenge BM ndawenda nawo. Inkosi mayivuma lithi ukuthi gabathe sana kunjalo kusiba lokhu. Ngoba thine siyazi ukuthi siyadlula. Phinda uphinde lefesi. Bathandekako niyanincenga njengoba nithi hambi nalabendlulako kulo. Sithi hambi bazalwane. Siyadlula kuleli ndlu uthi ke Petro niyanincenga bazalwane. So umuntu lomusha bazalwane ufuna amukele nokuncenga uthi la uze khona kuthandaza. Funa lemukile sangisiwa naleli. Cedzela. Uthi nitikhweshele tinkanuko tenyama letilwa nemphefumulo. Letinkanuko leti bazalwane lekhuluma ngenyama. Ilwa nalomphefumulo ilwa nalomuntu wangaphakathi. Ngikho ngithi ke uma uganzayo lenyama lo muntu wangaphakathi nawe ngathi lenyama itawuhlula lo muntu wangaphakathi. Uma lenyama ungayiganzayo itamehlula lo noma kanjani bazalwane. Itamehlula. Funa lenyama yende njani bazalwane? Iganzayo. Ngilwa yeniwe sidila. Yeniwe sidila ukuze ukhona ukuthandaza. Ukuze ukhona ukuthobela uNkulunkulu. Yende sidila. Cedzela. Philani impilo yebulunga emkhatsini wemahedeni. Khona tawuthi noma anihleba ngekuthi nenda lokubi. Kodwa bathi bangabona imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu ngelilanga lekubuya. Yeah, thina asifanana Israel waphuma eGibhithe wahamba eKhenani. Lokuphila kwakhe lento lokuphambanisa kwakhe abekwenda phambi kwaNkulunkulu. Kodwa thina siphambi kwaNkulunkulu phinde siphambi kwabantu. Kungaba iBhayibheli lithi ke fanele ukuthi siphile impilo lelungile lapha kwalabantu. Tozi nobe bakhuluma labantu kake. Bathi nababona lempilo. Bathi uNkulunkulu labantu njani na? Uyaphila. Ungendi into bazalwane letawuhlazisa ivangeli. Ngithi mina ungendi into kusasa lotathi sola ngayo soyendi ubathi uzama kuyireversa ingasareverseki. Kodwa yendiwa ngani? Yendiwa nguwe. Ubathi uzama kuyicisha ingasebenzi njani na? Ingasatimele. Ungayendi nje dilwele ukuthi Nkosi manje ngivele phambi kwakho ngimsulwa. Hallelujah. Manje ngivele phambi kwakho ngona livangeli manje monakali kakini. Thina sifana ne-team ngenakuthiwa nje sibandla fana ne-team. Bantu abasha i-team, bantu abadala i-team. Sibuka ukuthi livangeli lingonakali ngami. Kuze hoba bengwenya sowele njani na? Sonile livangeli solonile. Amen phela bazalwane. Awu, semba senzama ukuthi hawu bazalwane kwasuka la kwahlala la kuda kusasithi. Ungayendi into kanjalo yilwele ukuthi Nkosi ngiside ngimane nomtimba uganzaye elebazalwane bekhuluma nini ngithe ngeke ukukhuluma bazalwane umoya ongcwele usebenza ngomuntu losahlula inyama yakhe Konjalo. ehlula nje nomtimba wakhe kungako umoya ongcwele utaba khona kulo ube khona kulo ube ngekho ngoba kuthingeka lo muntu akhole ukucontrol inyama yakhe akhole lo muntu kwela njani na control inyama yakhe hlula umtimba wakhe uthi umoya ongcwele uhlala la
Kulukhuni bazalwane. Ora, nithi-ke emkhathini walamahede funa siphile impilo lekaqile, impilo lehle kothi noma akhuluma namahede. Bathi athi hayi manje, kodwa bona hayi bangakhona le nkolo yabo. Noma inkolo yethu baye bathi likhuni phela. Bathi noma inkolo yabo ilikhuni kodwa bona hayi bayaphila. Funa basonjalo bavumela inhloko bathi hayi bona bayimela le nto yabo. Batawusho kanjani-ke kufuneka lo muntu awumthandazwe. Le nyama ayigqinqe le nyama, ayihluphe le nyama, ayiganzayo le nyama. Ahlale emthandazweni. Atibekele imali isikhathi sokuthi ngesikhathi eside ufuna ngiyothandaza. Amen phela bazalwane. Siyahlobisana bazalwane. Ngiloko nje nami ngilokanya. Okay, ake siye kusenzo. Siye kusenzo 2 verse 16 and 17. Sesibuke lapho. Kule phuzu lefuna kwathatha lapho. Number verse 16 and 17. Senzo 2. Kodwa lokhu nguloko lokwakhulunywa ngumprofeti Joel lo wathi uthi uNkulunkulu naku le ngiyawukwenda ngetikhathi tekugcina ngiyawuthululela moya wami etikwabo bonke bantfu emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofeta emajaha enu ayawubona imibono emakhehla ayawukhupha emaphupho. Yeah, nabo kabazalwane. Nalo lephuze kufika kulungena kilo la. Ene lapha ngesuku Pentecost uma kwehla ngongcwele. Lithi iBhayibheli ngehla yahlela kulona lo lapha abantu abazalwane beba 120. Lebe balinzele ngongcwele. Yahlela kulona lona. Manje umake bakhuluma lapha, bangathi sebathakiwe. Labantu babanyonga, bathi labantu laba bathakiwe. Wasukuma ngePetros wakhuluma ekuseni nga9 labantu abakathaka. Lo enikubona lo kwakhulunywa uprofeti bani na? Joel. Uthi-ke uNkulunkulu wathi utawuthulela umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Bantu laba emadodana nemadodzakati endenjani na? Aprofeta namhlala. Niyaprofeta abantu abasha. Niyabona umbono. Ngibani nje lobone ngale nkosi namhlanje le nkosi ndaba kanjani lesikhona kiyo. Ukhona lo bethi isiprofeta abantu abadzala la. Umbono. Kukhuluma lani phela abantu abasha kanti ikhuluma nabani. Ukhona lo bethi umbono. Kwendiwe yinto. Kwendiwe yinto. Kwendiwe yinto bazalwane. Lento ifuna yanteke la ibandla lebandla lela lesula Pentecost sona ngiyinto le. Ene uNkulunkulu uyatikhethela bantu la kini latakhuluma ngabo ukuthi libandla lami liqwayise kaso. Ngingathi mina kade ngifuna unyamuke na uyamthandazweni unyamuke ukuze uNkulunkulu akhona ukukhuluma nawe. Mhlambulule wena uNkulunkulu akhulume nawe kwayise ibandla ukuthi ibandla lili kanje idzinga nako unyalo. Ake sibone naba bantu. Ake sibone la ngifuna ukubonisa 21 khona la kuzenza from the verse 8 uye ku 14. Solo nino yebandla bazalwane libhekile nanamuhla lithi namakhehla aphuphe yini na? Bantu labadzala baphupha amaphupho. Anazi ngiyahema but le phupho elenjani na? Alihlole ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ufuna kuthini. Ngoba ngalesinye isikhathi uyakhuluma uNkulunkulu. Abozani umuntu enkhuluma kuyo ngazisa kangenelana. Uzuyahema nje. Uyakhuluma uNkulunkulu le. Umbono le into lethathi yasi. Ungakanani isiyasi. Ubona umbono akutshele ukuthi nyalo kwayisa ibandla kanje.
awufunze ngalapha. Ngakusasa sahamba saze safika eKesariya. Sefika sangenisa sahlala emntini wemvangeli Filipu. Labe ngilomunye webasiti labe basikhombisa. Bekunemadvodzakati tintombi letine letati profeta. Ya! Wangancane ke poza lapho. Lethi ke Philip lomvangeli lo. Bekane mantombazana nang4. Lamantombazana ongang4 ayini na? Abaprofeti. Lokusho kwakungangeneki lapha ekhaya lapha. Emathimoni abengadlaleli lapha kaFilip ngoba noma kunemvuselelo Philip noma vangela kwemathimoni angadlaleli lapha ngoba laba bebaprofeti babone ukuthi nalo mathimoni akhangana kuphi. Hayi kuthuka bazalwane. Uthi siyawubona khona. Ngoba nangabe side baprofeti shothi sihamba ngemehlo asiboni so. Uyabona lo. Siyawubona phambili. Kuright lo. Kukahle bazalwane. Akusiright le. Funasan nanje nawushiti ukuthi hey athumelani bakhuleki bayokhuleka khona monakala. Usathane la uhleli lapha. Baprofeti sebenze njani na? Bakhulumile. Cecela. Verse 10. Sathi sisahleli emalangana. Kwefika umprofeti libito lakhe kungu-Agabusi. Aphuma eJudiya. Wefika kithi wathatha libhande laPhawula walibopha etinyaweni nasetandleni takhe wathi naku lokushiwo nguSimakadze longcwele. Umnikati walelibhande utawuboshwa ngemaJuda kanje eJerusalema amnikele etandleni debetivu. Ha! Tingeko, sosathina phethi. Uma kude baprofeti, kude abantu abasha ababona umbono, tingeko athileli njani na? Atika phephi. Funa ukusho uthi hey babe. Shayincingo hey. Ngibonile. Ngibona umbono, namhla bengicela ukuthi imoto ungenze njani na? Mayishayele, ungakhona lokushayela. Mana njani na? Uniketela wenhlala eceleni. Ngibona le moto yakhe irola. Hayi ukuthi sawuvumbiko bantu balisolimele lapha imoto siyende njani na? Irole naye. Baprofeti bende njani bakhona la. Bakhona bazalwane. Sisitubusile bakhona baprofeti. Ya, wale funa kunezinga lensitha ufuna siphakamele kilo bazalwane. Ukwayisa nebaprofeti. Solo basekhona, njengoba bebakhona endulo bazalwane. Namanje ebandleni solo kanjani na? Bakhona. Enomanje ukwayisa ngabo ukuthi hey, lapha kutaba nedla. Lokho sibheke ukuthi uqhamuke kuphi na? Kubantu abasha. Ngoba bona banikele ngokuthandaza. Yonke into yabo kuyini na? Uthandaza. Elesithi yotabo tihlobile. Uthi asibathandaza baqinethile so bavulele yeliso ukuthi hawo. Ngabe kuyenteka nini nabo? Angeke ngikusho. Kona nabo labanye ngemva bathandazela zona sawu bathandaza njani? Amen bazalwane. Ngabe kuyenteka nini nabo? Elefuneka abantu abathathihlambulula bathandaza uNkulunkulu bathi Nkosi. Sebenza nabo. Isiphatho losukuma ngemandla lomzalwane. Waqwayisa. Kuthi kunendlela, thina nje indlela singabona ngayo nje sesibambile. Singabona ngendlela nje sesiwabiza. Hawu. Nyalo nje kunemoya lomkhulu bongathi nelitulu bese lina lingasakhawuli. Baprofeti ngabe bende njani na? Nishito ukuthi letulu tawuna. Ngasakhawuli nishito. Buka mina lo nyaka esikhundleni singilime umongi kamtshela ukuthi ungalimi.
ngahlala ngangalimi lekhaya mase ngime 2 hours ngangalimi kwaba khona umnayethu leka wathatha lesimi yami leyalima bengelima walima wangatholi lutho kude labakutholile nangabe ufaka amanyolo bomlahla phansi ungatholi ngabatshela ngathi mina umoya wathi ngendijana na Mali. unyaka umali abathawu ngwathi ayitwa udlala umnyaka lopheni kumbili ngidlawona namanje wathi ungali akufuneki sabe abantu abangaboni ungathi uNkulunkulu wethu sigodo ungathi sikhonda ifishi lesilandze emanini nangakhuluma kodwa lo Nkulunkulu kanjani bazalwane hayi mina ngithanze bazalwane asimendeni uNkulunkulu akhulume nathi bazalwane asendeni uNkulunkulu lento enjani bazalwane asifayise athi lokhu ungakwenzi ngibabuhlungu nje nabo mnumzana lo walima walahla amanyolo wonke ngoba amanyolo uyawufaka phela na ulima ucala uthengeze ufuna isigulumba lesahulumende singcono kwezili hour sisi 400 akamabili nje 800 bese uthola lo manyolo lisaka lelinye lithini 600 nemali babedlamini lithi ya afaka amanyolo lo mzalwane aphinda adlula afaka amakhabeni kodwa angeke njani na ngiyaphi nje la bani ngifuna ukukhuluma ngale ndzaba yokuthi umuntu uNkulunkulu ambhekile lothandaza nguye letakhuluma kuye asiqwayisa ngabe basixwayisa katheni nje ngasathi sihlangene bazalwane basixwayise bazalwane uNkulunkulu uthi namuhla njengalo Agabus wasukuma ngemali wathi hey kulendlala letako le eJerusalem lekujabulesako bazalwane basintheka bathi lona lo wathi hey ngabe ngifuna ukuthumela uthi bantwana benkosi banganalo indlala bangafi lemnako ufuna kwenda njani na sikhuluma ngomlomo omusha lothandaza fanele abone imibono fanele abone imibono prophet umuntu omusha londa njani bazalwane uthandaza fanele abone imibono angahambi nje umlomo abone uma hamba endleleni noma edolobheni umongcwele umbonisa imbono ukuthi hey qaphela lapha yana usathana ubeke ingwadla lapha nawo usilisa usathana ubekelekini na Yakutshela mina ngudlebende hayi uzuthungelile nje sowile semapilo oh niyamathi nomzalwane wasesiphoqosini loya uwe sowiswa yini na bekakuphi umongcwele la bekakuphi bazalwane bekuphi profeta la le nyama itakwehlula uma wathandaza silapho bazalwane uma uvila phela umthandazo le nyama itaba ngetulu kwalo mntu wangekhathi le nyama itakwehlula sibona ke bazalwane la ukuthi ke uNkulunkulu uyasebenza namanje sokuyasebenza kahle wena njani bazalwane uyasebenza uyakuthi uyahamba uyefika ekhaya nangabe kunesimo lesitabo mina nje ngifike ekhaya nathi ngibuye ngisasebenza ngisasebenza bazasekhele ekhaya lo ngisasebenza ngiyasebenza ngiyafika ngikhumula i-overall athi umongcwele yendlula uyenzabe angibuthi ngiyahamba ngiyothandaza uma ngithandaza emva kwesikhathi noma ngabili amaviki sokuthi naku lebenzile njani na naku lenze kufike thandaza uvela kamuva so abantu unothandaza ufuna hlala khumene naNkulunkulu umuntu omusha angathi bazalwane impilo yobusha akayiphili kakhulu akayiphili kakhulu ivangeli ithole vele mina sengilime But nje mina ngiyafisa ukuyela emvoma. Angathi kumanga ukuba ngavuma yini.
ngiyafisa bazaze ngibuyele emva ngilokhombisa le muntu okhuluma ngayo yini ngiyafisa kubuyele kube kuyabuyele pastor abantu benjani bani akuyele ya lokhombisa le yokukhuluma ngayo ngoba lento ifuna le muntu wanekhathi uthatha isibindi noma uyakuthatha njengoba ngisho qaphela ingongo lenhlitiyo ingqondo yakho ingayaluka icabange into letiningi lena ibuyise nawe uyamthandazweni yena njani na ibuyise ingqondo yakho ibambe inhlitiyo yakho ibambe bese uyangena emthandazweni loNkulunkulu lithi ngeke labalungu bakhe abalahli uyabeva nabakhala kuye wena njani na uyabeva yabaphendula ngeke ahlala ngaphendula so kunaloko bazalwane abantu abasha kuthi hayi ngiloko lekuphethe ukuthi uNkulunkulu akanisinte uqinisele uyaqiniselwa ke la ekuzileni bazalwane uyaqiniselwa ngoba na ubuka nje noma usemsebenzini na ubuka kuvula impompi lapha uvala amanzi ngathi ehlawuphi na uyeva lamanzi ngathi ehlala mpinje nawuzilile ene laba losebenza nabo bafuna babeka ukudla kwabo khona lapho kwabo ubumazi usho ukuthi ubekela ukudla kwenda uthatha kalabantu ya uzuthatha phuma sanishile ubuyathi lokulapho uyathi ufuna umene naNkulunkulu so umuntu othandaza kwabo bazalwane umuntu omusha umkhathe lapho mina ukuthi abe axwayise ibandla abe umprofeti abone imibono sibone imibono lonke sixwayise incebo njengoba ngilapha la isiBhayibheli lo Agabus wamxwayisa Paul wathi hey eJerusalem ungaqala ubeke bakugathile wena ngendeka bakubulala ene Paul la ufunza ukuqhubeka lithi wathi yena hayi mina ngenxa yaJesu angakhathi kuboshwa kuphela nekubulawa ngenjani la ugathile uhamba watinikela yena so akube kuye but kube baprofeti benjani na bakhulumile bamxwayisa MC thatha indaba